kwa baba SOMPA 106.5 FM Accra. Branson see the Ghana today, Bremo Ghana today no. In somewhere for Ghana hu nyina na ebo hu dawro. Ensem bia edia him na edia de ncheche wo Ghana. Ena ye ka ho asem. Eti website ahodo online portals, newspaper, ena trending stories ni nyina ye ka. Na nwumakuo bi ena ebo ye chidom ema ye de Bremo na enwuma bi te se Pepsodent. Wamo eka ho bi ena ye de Ghana today Bremo. Na unim se wo betwitwi usia no pay waso ya no pay igiri se watwitwi ana wo pa cheze wo se wo de num kankan ne nam ho eno na wo kuru di kodi ho nkobo eno na akọ oda wo man se wo mun so nko school asama ne so banka wo di kan de Pepsodent charcoal ana se heba no toothpaste no twitwi usia enka wo kasa no enkwada no be obedient unim de tia o ma so ayede sent na wo de mo instructions no mo mpe sent now the moment instruction make your bed no mumpe wo the Pepsodent charcoal Pepsodent herbal toothpaste chuchu osia ansa na opie bekoy wo dim sa no pa bia kwa kasema kire wo yire wo kura na ne bu afu e ka wo the kind of Pepsodent chuchu osia ka bibia ye simple because ka wo duru ho ka betimi ama ne case first ansa na wo the message no ama wo say ye what antics bia de bobra wo etinya fe na wo pa bibia furu kura na sa wo yire obeduru amedo me no won komo da bi wo ko e na wo the kind of Pepsodent chuchu osia etututu wusiwie na ba na ma no mfia no konkron emfia no to fi na no wie na Pepsodent no lemon no a ewo mu no age wanum no sa mente no age wanum no zinc na age wanum no ene natural charcoal na ya combine with that age wanum no a wo ma na case bo se wadwo ne gas nyina da fom midro ene me pese wo ba wo to hagea lunch ebeche me apam woni sheka na kasa ne kasa wo de Pepsodent se twitwi usia wie ansa na wo ne ukunu bebo nkomo ansa na wo ne oyire bebo nkomo wo bra nkomo ne mfa mesi wo de fa twitwi usia wie try sa de ya make wo yo ba wore fo ye be ma wore fa try de ya make because wo twitwi ye kura na jesu gina wanum nti wontimi nkasa na sam na de no kura no hwe wano ho de aye wano ntotoro wano ntotoro na we wo sianse ene wo seso yero ne brambra ne green eti wo nyina wakra wakasa wo ha wo sekura na ne buofu ba wo di kan de Pepsodent charcoal twitwi ena wo twitwi wie ye no oba na wote wo na wo kisi no okay ena wo ma ne peg wow ena Pepsodent charcoal no ewo sa natural charcoal ne lemon ne mint ne zinc no ena ebofa ne hunim ena ye nti wo say wo say ewo hwa and there na ope I will give you half of the kingdom there wo ha bia me bema eye strategy na abaya wunchichi we say wan fa Pepsodent chichi we say when you su charcoal when you su herba mint bia ni wanum ahomachi sorry ya wa sorry de agina wanum na obegina I want to talk to you want to talk to who with that scent ana numre wo kwa kwada wakwa adwuma we garlic edidi hagea aduane ye dey offer local ingredient dia ya ekoyie wontwi wo se wie numre na koduru ya wo se meda wo bra won fa Pepsodent charcoal na se herba ntwitwie ama wonum anya hwam ama numre no nso romantic strategy anya adwuma e wo bedroom ho mankwada ne mfantwitwi wo mo se wonta nkwada ntese ho obi ode Pepsodent charcoal ene herba etwitwi ne se no wo kwada ntese ho ane wo kɔ check bibi keke na wa confirm ne se na ho oden okay ba won kosa ne se ne yare so ati ase obekọ dentist ho a won ko fi se ne sene yare ana ne sene sumoja okay wo kwa ama dentist na check se ne sene wo confirm the Pepsodent charcoal ne herba no ayama ne sene ana dentist ne confirm se na toothpaste bay ana brush bay wo se Pepsodent edem koso ana fa ye koso Ghana Dental Association agiatum Pepsodent so mo opportunity na woni dentist akasa for free to free line no 0800 161 000 0800 161 000 na woni Pepsodent dentist no na woni no akasa na ebri a wasori anopa wodi Pepsodent atwitwi osia wie no na kasa mineral water no so wo body aguso kasa mineral water mo ba ko anopa mi sorry ye enaja mi bo bie kama kasa mineral water na wannum woni pedua no 70% ye nsuo na nya nsuo bia ne nsuo ensu bonnet mi ma wonya typhoid na nsu ensu pa eye wiye yese intakrapa e ma akokɔ ye kese na ntakrapa ne de fa nyam kwatre kwa enti se wo banum nsuo akɔ num nsu bonnet de nka wannum nsuo kura nkeye
etinum kasa natural mineral water kasa mineral water wonomu a na akoye se panty na wo ye yie awowo aba ofia na akofa nsuo basa bi sent wo mama no ensuo a wonomu anase wonomu ayonyoro man kasa natural mineral water wonomu a wotimi sampa ensuo na edese mesi mosi woni Israel for nam we dan so so mukodu ba bia na nsuo na enyono no na memo mo tan han ye fro ho editu nsuo ni ma ba ye fro ho mara afo mo num ye nsuo ni ko ye se nsuo na bi nie okay ene kasa natural mineral water ya te ho ya dia tomate ho etisa wonu mu a nsuo no bi ho egu yema na oyem yo ya but kasa no ono kura common na omo pe kasa te se me ne umi enu ne o ne ye te hayi akasa ne edididie e tro bi timi kasa o pe kasa do nam se na ka menya dai okay me mu kasa mu ne etua me ka it is o kasa me pe kasa do a na wo pa kire se me kasa de etua me ka it is o kasa akosua pe kasa na apam ka e pe kasa ana wo pa kire se ye ka ye dutum e be didi ye nidi kasa ne ye adwuma kasa ne ye adwuma nyame so kra wo kasa da bia God is always speaking na ye ne be ja kasa na nyame wo ja kasa na ye ja kasa God is always speaking etinye pe kasa no okay eye kasa natural mineral water okay ye tonum kasa natural mineral water okay mo ye reception front desk executives awo be sese mutimi kasa ye eye kasa natural mineral water entunye nsuo ni nsuo ene asofo hia bi asofo ene adwomfo nyina ton ne ma prophet Dr. Oduro ba e be ma ne bia no prophet Mangode ebi gu ho ma benum e ba ne se teacher fo nso hia bi ati mo efiso mo so kasa eti kasa natural mineral water party as a wedding bibia kama na se wo be didi a na wo bia nim se eye hajia special local dishes eti we dey apam minim se sompa trend ndi no correct na mom the stories been so trendy anopai so mpaka se bo mo kan story bi fa nkwada no a content creation akofa asem aba no eno so e trendy pa kan no ena ba ko so e trendy ya akwada na ne mpra bo ni tuo ko ya bebi wonu so okwa yi enye omo kwa na kwa ye sini panan akowu aka no no eno so trendy say ya bebi ni wo mu mpo okum nipa eti eno so trendy say wo okọ no nye onu kwa na kwa wa fa nipa nan edi wo machi edi na chi edeko eno nso so e trende enti minim boboni nyina nso ma ye na oyene ye ma okwa ba ye na mame amofa de nyame de bo okwa onso de ahira okwa wo natural hair bebre wo artificial hair bebre tese wo de anwi no na oyi ba ka me kana da bia wo natural no wo natural hair ne ye me fe wo se e ba be sini mo maso o wonwi ama eba be sini mama so anena me ni animu eba se aba se de manya kakra ni animu kakra first one nua akata manim na akata wani na me ni animu na ni na fa wani bina ba se akona chi kakra na ya no so na za anya fio se atrimoden safo anesa hasa o ba fatal o natural no yi a adua na ya ta yi natural ba cho mate mame o yi na de aba na de aba be chia me ba cho mate ya mo akwa ba apa fa trend mbre no hene yire fa ne de mame wonya bo emabunu de so ho na na no pay me de fa na waka ya bebi de a nipa na ya wuo emu be de ho nso apirapira na awere hosam ne se wo mo ba no nye baas na wo mo fa yo pick up to na na ya bo nipa ma nyasa moketwa baby anka ho goose only no na nipa yema na wo mo kono so nyese kro keke ye kwa baba wa yie kwan ya wo mo fa so de ka no edi dwuma no ama wo no ma na wo nche nyina nkwenche si ye no na ebinum kura se wo twea nyame na atua wo mo ka wa hye yese no mo ye dede no kre na ahwenso na eni no enye mpa ebo ani ni bia na ye ni foforo ebia spirit o mo faaye no enye holy spirit nti eno eka ho na de we bae o mo fa bi eno so na enye holy spirit ya adekoro na spirit wom ewie ye emabunu de na no uyi sa viral video a de handcuff atu obi nse chese wa break jail nom ne ade to nchen ya wo bi nso si wo bimbila ababa a wo bimbila senior high school fate yesi ye shefa ye frɛ ne fire festival ewo bimbila fa hona enyadu se wo mo bewi afa hye na wo tutu atuo na ma mene ne papa hye ne se ohweyi ne wampie wo mo piaba wo mo pia na ono nso fa ho okoye stray bullet aka no woti na nanom wanse do eno nso trend papa ya enya asam ketwa anopai
na emabunu de no uye no eto nchen ya enura angel kwa asore na wokoe no wose we de 1 minute silence womo emfankai evangelist her excellency evangelist agrada ewie ya asiama wept nti eno so trende pa ne nisu egu ye no eno so amanfo de ne nam ya trende anopay ana mame Rose oka 1 minute na oka se mfama evangelist mama part say o de 1 minute na waye emotional part ewie ya da bia woda ne yire nchen oh afede yire ne kujani nokre nti ehun so ehun awrewo ti I hope so mo be appeal na because 15 years there concurrently nti so we should be 5 years ehun say charges near be miensa e bia 5 years but almost any near running concurrently it you can say and I say simultaneously let's say u chawe at the same time to be 5 years it not necessarily say obey them 15 years but e bia na 5 years but one can say chawe bia na chawe we na say on twani nyina mbom it is our shewe ase a all kono na we chawe it abatement here ucha say we ya ucha causing financial loss ucha fraudulent use ucha at the same time it is a wishmo even though the sentence no kabo 15 years actually ubecha 5 years it be no mo ya appeal na ya tete so ani ya tete so na bi nsu adachi bi presidential pardon bi aba na ebi ani ti akwa ye nti sa de a ade no de yenya the sentence ne ba ubedem okay yenya the sentence ne ba dia ubedem court bi eni wo beka say makọ eyi ubedem makotwam bia circuit court kan na metwam enti emu oya sentence na nya ba ne de this a dache presidential pardon bi ene beba nti eya disuama obi a enti eno nso ma me trende pa na teacher na ebi wo Damango Senior High School was obeku no ho adentia wahwere 400,000 Ghana cedis wahwere says kan ai ekwame so no fa so forest trading o pene dodo o peni si na se wo pedu fru pa de eto wa na ne se sika gari e bia ni o kwan bi so na bia ni ba wa so ma ye na abefo okay digitalization no mo de awura mu ho anga sika gari de se bia ni nipa na oye no so nim no na Ghana court etimi akọ sentence na ma no na forest trading we no so nye se bia wakọ forest bureau ho online de ni bia na make us ya abefo de digitalization na no mo de aka sa de no so wo data na eba o se wo data wo pe wade papa bia hwe no o ho ana ye de aba betu mu se nya bo se system no ehun se ni bre wo mu ti wo de ba wo be click so okay omunim se wo ye dufuru penti e betemte omunim so mo temte wa you fall for it o se nya obi ana so hwe bia na bonsam de timi de crowd ba obi so wo hu de wo mu no de aba se wo hu se wani brade a o ho no de wo so hwe beba okay wo hu se wo akono a we dwamambofo a eho ene ode befa onim se we ye kromfo a enti bonsam wo ma onwesting resources wow ode fa bia onim se wo pride wo mu ye dwe enti eho no ode befa onim se wo mu ade enti eho no ode befa onwesting resources enti bonsam ansa na obeba obi a ho no wo hwe de enti menka se na it was the devil no ewo mu dada wonu mo mbebo amani pie okay ade abonsam na djuma o ye ne se de ewo mu no ababu ama na san ababu ama na pie ya tontom opeso akọ na asifie na frama bia ababu ama na pie na mom se pie na se wo ahobrasia na wakonyame ho na nyame aboa wo okay ba se wo ni ahobrasia bedrum rebi no no abefa akonya asam na no ai tibusam na ye na djuma onim se wo kromfo okay enti wo se wa sheda ama obi discard wo ato ho onim se sika we wo ma ni ntwamu befa se wonim se ohene nya kromfo on face kameto because onim se onya kra wo se sika wo betwam enti sika no de to wo no de temtew na de ewo mu no apie enti bunsam na djuma ya simple okay de ewo mu dada no eno obo ama pie obo ama ne pie na obi ehunu na wo aso wo hu se de wusitie because the tele bia na okra wo usube bi wo ha na wo awunim
eti nyankopon so ma ne kwan ma ne yes ade no wo allow no e ma the circumstances ne situations ba na be pa wo ho ntoma ba so wo ahobrase a because I can't find so when you are one planet that but when you say na se mo akono bi say wo ho enti akona na yedi ni betwa mu no yedi ni betwa mu girl na yedi ni betwa mu no be ma na yedi nyankopon sheda ma ho kwan e me yedi ni betwa mu say e me power e me expose what is in you enti ke pie ye no na ko ka say na se ma no kasa nye na se me mu ade na se me wa akono bone na se me ye kromfo se me ye trofo e me awrade your grace is sufficient for me who me mobo na mom na ai ko amfa kula na ama kamenye na ko no nkasa ntia me a e ka biso me kasa tia ene bonsam so beba betena se eti bonsam na djuma na ho ye nyame na asoma na se wonye sa djuma no nipa bebre nim to expose you na mom expose ne ba bre won se ko na nyame emwa ne hu se awrade me hu se me wa kono bone me hu se me ye nibri for me wo envy and jealousy me hu se me ni brade boa me na yi sa ho na mitimi crucify flesh no na mo no ai edie wo justify wo ye pra wo ye dwe wano kasa nye na nyankopon ahyeda afa bonsam so asoma obi amana be ye niam bia ma de wo mu na pie so the heart is deceitful more than any other thing any other organ in the body akoma no ye na adafo ni ma bebre wo asie wo de asie obanyame de asie no wo de asie ni makomam but nyame de asie ntie wo mu ana nyame asoma bonsam soma demons ne baako na wonko so na wonko so me hwe na empie na me hwe so obema no kwa mama bo no a entiga ni betwa mu no a wo so nim sa wo ye be ma warefo wo ye oba warefo hwe oyire pa ne de okokodi na chi na afa de wo anu se wo tere wa ma se bi ejimi nyina aba afa de wo ye ho no se ka be ma ho kwan nka ho no nyame be boa wo na wo di sa kono no so ba wo epie firi wa na ba ma bi apema mo nsam se na se de ye pe wani ade ye pese ye se wo dada ba ma bi apema mpema sanka manko be ma bi apema wo bi a wo farm bi asan wo garden Ozike ni Jimmy. Ozam na wo ka tena wo. Ozike ni Jimmy me be sell. Sa wo na be bi apema but e ban no say eh. Na say adult ni mako committee. Or see if my people who are called by my name will humble themselves and turn away from their wicked ways. Yes. O me free ho a. Me ka me ready meti o mo mpaibo. Wo ko say ready we dey my wicked. Ma anya no kure ma ni no kure enti fa cheme na boa me say be ya that when I'm confronted with the same issue make me act in a godly way ba wo dia ba ya no a na nchicha wo mu dia wo no kasa nye wo ye konkonsani unya te ya wo papa ni wo kaka we kire we no aka we kire we waka nyame apa ho ntoma dako eti unim wo ya no anti a enim guase na beba dako be kwakọ de yenka ye wiwi wo be kwakọ ne yemfa a wo benya yare de afiri eti se nyankopon ma ho kwan se de o ma ho kwan ma bonsam ko so jo hwe no na o ma bonsam kwan se won fa ne yema bi betwa wani so na de ewo mu wickedness ne bone adwaman ne akono ne atro ne krono no ene pesami nkumnya ne selfishness ne mpie ma epie ba fa ho brase kokro so na se na kwasra moa kodamire mu du ase na ka sra mo ase wrade boa mi na we de metro so se mesai na e mo no de niam bi yi ho ano be ye na be ma bi apema ene o ba bi aflete se ma ne de ne ye fletting ono e bia e bi nso chiti na de yi ho me se wo nim guase wo tofo mo ai agati anyina ba be wuru me se wo tofo mo a go beje kwa be fa me se wo nim guase ne se wo nim obe o se ade ba ko wo nyame ho me pene se obe tnet in private na wan tene wo bet no in private ba wo kra ne hia no eto wo bet wo mo obi ehu esuma se bone na wo fraw jade wo ye no repent wo be hu message bi na etufo wo tnet wo in private na wantia se de be ya wo kra ne benya nkwanti wanim guase beba wo bedam wanim guase beba mo obi ehu afi wo se nim guase ne na beje wo a wo be manim guase na ba no de age wo kra etibe ntwen nu hansa ma nyame tete in private no som amen se de be ya empie ma na epie ba wo kro no no a ediskato wa no wafa ediskato wa no wafa no a
wo de niam ayi wo ho ano no je kwatobra na olivia ka wo de to office ho no a wo tu papa di pantamo no o kada ko be kwam ye be yi wa dance ye bi buna wo mu ade no da ko asem bi beto o pride God will break your pride was say God resist the proud but gives grace to the humble. James 4 says in Proverbs 3:33. Yeah, wo bufuo no eba na wo bufuo ti me bu ba na me say yeni yo da ko because me ni mo bi papa bi na o drive to Land Cruiser bank manager and a motor rider bi de car be on the Land Cruiser o si fom ko born na so ma ko na to ho wan so bi me ye wokum ni manslaughter o si fom pound pe what me sure say bufuo na yira campaign o me do she wo koku yi o ukoko how dodo me do ukoko me gine sa na yira kan but wentie ti bedwam abufuo awo ho ade ama no ho puse ya wo ho ade ketu e bia na no ho chichije da ko pe o correspond in a way abonten so nyame aka no private a wentie wafa wo yire so aka wafa wo nafofo so aka wafa wo manager so aka wafa ne wentie etie de wo fom bobeba eno na be ma wo kra nya nkwa e be bonti nipa bebre wo ho mama ne hunu no enyankopon na ayo mo sanya bonsam nyame na ma ho kwan se be ya wo kra no ne na ba ko twafiri ho no afedi na dwene ne ye adwuma nyame do wa no so hwe eti ya ma ho kwan na nyame ntintire ye e wo suma se okay enti sa e ba bontene a na ka sa o mo ya asofo bebrebe o mo gina so o mo gina pulpit so no o mo ye holy na ebi mu aye boni a ehu but na ni ba ne ho so esre boniface ene o nyame adwuma obi ante ene o mo to aso na pie ne je mama na pie obi yire okofa o chance fo obi yire nyame wo wa fama nyame atene na wantie eti aba bedwam no na sofudie na gu ni bibia gu ye ne sen okra ne de nyame nya na ade eti fa no anam ho mema ne nu ho ansa eti eno ni message ya medema wonderful and wa me nshira because say na no achedie bai no na oye kom no opa ho chew say ma nye ne ye nke bia we ama o kasa ho na no san kire say wo de chance akwa hwew wo de ba bia wo de fa nyina ne say wano ebetimi ayu kan no kure ebia ne say mama part apam ba bia wo ya ko say mende sala wo kama me ye ni amo ama fonte was ya mama me kura confused but Marco mama part agrada nasem no esin enrada me share social media no so Facebook no so tetu wo share on one kasa ne ho ken chochro mucho angel esiama for now ye ni petirim ye say etirete say etuo eya na mu osumude na mo mensante say boyfriend ya pem ahwede but sometimes enipa bi wo ho a wo hwe asem to wo a de obegina wachine ya na ye de abranti one maami nante ye nche pi but maami na yi odo bi a kire no bra maami na kwa wonye hiem na nuada esa wo hwe ha wa no wasi aye very emotional e wo ho na sa all tinisuo na apart from that kra no say Marco me hu ade bi say nyankopon sometimes o man social bi to wa what the yi bi foforo di e di pia bonten no kra eno ada nobody knew say na injesi ama betimia aye e preach sa apart from mo ben ne pa no a what di omo na sepen omo nim se ne wositie no me eno ana me nim se bi a se bi obetimi aka ensam wani da wasa without the atama na say ehura na say anyampia bi amemo but I observe that and no me hu bibi sa and asom no kra sesan esom ne sesan and how lawyer na chidifo ni bi so aye de ama no ma ye mo wo mabaso because of bi o ho a your friend is saying Job ebra sa to no na yire wa ya dai what da na chidima no onu me nyame no wo mu but no da injesi ama o kire ma ye hu say empower your bema and mama party na the kronto choosy one na nna misua bibi e wo no ho enye nipa bia na ene wo mu nante e bi enipa doso but ye wo bi wo ho a wo spirit catch us men ene ne nante e wo mu samo be ya niam bi a ensem fata e wo nipa ni so de ye nyina ye ho nte but obi be tira abonte no aka de ensem fata de afra ye se wo yi wani asimpo no mansa na wo yi obi de
woni musra ho anka wo di answer but that to be asamba na ya fa ne bum obi ye ni ho ye perfect eno da me hu se nyankopɔ ase wa hyeda de mama party akosie yes se obehu bibi no wa ma injesi ama nso ne pe woni mu no so no atimi apie no atimi di ahwe ne nwan so e de ama ono nyankopɔ eno asa na me hu ye enti se asam tu obi a ye fa nya afutuo nka mama akode no se obi di eyi wodo adi kire wo obi hu framapa egu wadi so a ehu maku aha obi bua wo a anase bia obi ye wadom a bra ne nsam wo bi na se ma ne so a wokɔ ahokyerem anase ahohiahia ma nyini ba akɔ nhya ne nsa eno adofa ne se mama part wo ko twese de mama akɔ akyerɛkyerɛ mama yate ase ade na ye 5 years ba ye de afa 15 years but 3 charges according to me van say dem ma me akan and me gina so 3 charges e bia ho kɔ adubo ade bɔ no na so twe se 5 years e be ya kaboba ni nyina wo twa ni nyina bɔ mu te fa ne se 5 years na wo kɔ akotwa 5 years na wo kwa akotwa no be ma na ma ye hu pempen se ota na chi en wasa hye nkuna wanya hwe ama ne kula no wodi nkuna hye asa ma ba bi owo bia minim sama ma part ne kra beto ne yem esa de no musika no ase injesi ama de mama part kwa hu ye hie mu a obeja ne ba kwa ahye ne nsem but I hope say na I know say bi o pese o kwa broche se se ya say the mama part na kotro betimi akọ but wa ye kra do so obegina na chi ye nyina fa nya afutuo sa wodofo kwa wohiahiam obi a waboa wo pen okwa wohiahiam a gina na chi na ye bo mpa ye se sempo no appeal bi ama na se mama party be kɔ 5 years na ye ka no a enje benya kokodo no agina na so no ma atamfo entimi nya no na bi nsusu nya mama party eno prepa afa o trending story ba ko bi kan wena enche ye ma tiefo ekwan no mo so emra ai enem se first lady so okoye check up. Okay. If I say health screening, screening. Emma, ejadifo. Pomudin shishemu. Where free. Free. Watch dom ankasa. And what they two man so when him so best say. Eya mentina homa disaster nsinwie. Obi wa hana mini adaje. Me kwa check about dey sikasa ye. Wasi koyo koye. Na dua be wo no ye ntwa so ye tu ase hu ne ntemu a na amoti we ye futu a wode ema no mo se sa okoya na yade bie wo mu bia fe na yi da ne hu adi wonyale kwara na yade ne ba that means say yade ne show mu da eno we wia we nya we be kun no eno ne be da mu anka kan ka be ye pie no bia be ho hwe na enye ye enti eno so ye ba yade wo sa kwan no so pa ma melodina wo yade wo sa kwan kan ne Lodina Foundation no so na ye nkransa sompa hema o na ampoma sika okay nti ohwe nkransa health center say na nye ho nkonso no waye maternity and children's ward abefo de pa ba so hwe bono mantam de a wadi dwuma pa kane na bono mantam ne bono hafo bomo no mantam ne miensa hafo bono ne bono east ho no wadi dwuma wo ho pa ye mo na baso nti ye manamu anope e ba ne si ya foreign aid nso ya wo momoa no na nani so ade hunu no wontimi ntre ne nsama nso ba bi o ya wonya bi na yewra hari na edrusu se okay edrusu se ye tro sohwe a na ye jejeje school for no o mobile phone eni kwanse ye school for no nko enya aburo nko na dokono nko hwan na ma obi ye school ni teacher ni na ma obi ye school ni na bra wo mo ete exam ho e tro sohwe no wo mo no the candidates no ye were invigilators enso ho nti se wo mbaje nkura no fun a ye wo monje invigilators no nso de enka ho na eno aboa ma aboa no ne to no ne bo nyina nkwa nkokom nti asemi wo kan ye no trende papa ama wo mo a eduru exams a wo mo nim se wo mo phone no wo mbetime dia monitor nkura no kora e kasa ho anopai eno nso ne nampa enya asamuwa afe ye wuro kugya to ablokwa na no wotete bi pa ma US senator no wose wakwa se kwan ya ofa so a wokokoto Washington DC Ghana embassy wo homu no enye de ehiani o mo de ka o muntua nom na eho ade na no yekotua China de kakra kikitua bi yetimitua no ye de to ba bia mo hu se ye de ka ne yetua bi na ye wuro kugya to ablok anso sen wonye bayira abrewadwo emfa ho ne se US fu e beka se wo mo ne de boye nso
watete bi ama ne pa se bio ehia wo ana se ehia aboa kwakuo kura no enkyere se opuru nkofa na yere nti watete bi pa de ama no anopai sa asem no nso trend amanfo kura de aye wo mo start kopa nya asem serious pa wakeka bi de akere no se kwame nkono magana no a ye je ye ho afi apema ha nkono adu no mo no ya na bibirem ha yidi kan de ye ho nti enya de aburu ni betimi akere de ye nyo na ehia ye nso a eno nkere sese bio wo mo mfa ye ni mo nye fom na ka ye de wo mo no wo mo mfa ncha ye ye betua na ye jebosia nso a ye ni bi da ho anka mo ma ye nti eno nso wakeka pa anopai eno nso ye de enam ya trendy enya asemwa afi sompa 106.5 FM eno so ye mo be ka wo ha bia no ade enchena enenam krata no na manfo nso de aye wo almost start na ebinum ayi monim na afiri ho na wo de aka na yesa omoye nisa okay na wo matrensem panim okay because ye kan hanko ana se wo man somu a enko nti omo so kola na ye bebo wo mu abaso wo ma ya no omutie yen na omo fa ye stories no so no na chesensem pa wo fie ha ye no dawson but so omo de omo ni kira ha se no mu a na e wo se ye bo mu abaso omo se ye di dwuma so but omo anton ye na omo antere mu a enko nti ye fa se da ma wo be ye dwuma na obi vacancy bi o ha no obi su be fa na won say media adwuma no say acceptable media house bi timi kan sem bi na emudo mutimi fa timo say ye bobo ye ho na ye dia pagem eti ye online portals na website Facebook omo pick your videos na stories man trend no omo nkoso a enye source of news ni ye be from other radio station other media station as ye adwuma bom ye adwuma bom eta bi atimi ti story bi o baabi o say no now we upgrade no won so update fa no afro obi a onim de wo ho na so de aye wo de ba omo China also kofa free ye no mo so be fa bi free ase no mo so de aye omo de na enyina ya bom na ye ya mo mpopa mo anim mfirim ya mo masompa no ho o hine nkofo bi di birthday me famra nsa wo ba ye Facebook page Ghana today so ne bra with the birthday greetings ba yetimi eka na kama eti birthdays no Kwame Richie on the odi kan ka 21st clinic say what the social ye on the bia no pa bia ye tia no an na na kua mo aboate Ablikuma Central ono susu sa na na kua mo aboate Ablikuma Central na Kwame Richie de omo de constant no pa bia omo ne yejina was good morning Akosua Nhira mitie e wo dan so ma na sorry dan ho I will say special greetings to Honorable Bright Esrifi Kumi. Where incoming National Affairs Vice Chairman Emma NPP Amanyukuno. And Obrimpon Nana Kwekuampoma. Was say happy birthday with the Millicent Nana Ekuya Jan. Where your third year student Ewo Damango nursing and a midwifery training college. Was in Yamisha be brain to idea. Obrimpon Nana Mahomeso. Where the ma Millicent Nana Ekuya Jan. Millicent Nana Ekuya Jan. Our third year student our Damango nursing and midwifery training college onyami ensure bebre and odi we amansanso no Sunday ma Francis Ohine Eje yeta friend Nana Kofi Saviola Francis Ohine Eje yeta friend Nana Kofi Saviola oye teacher ni ewo kwawu Asaka Asaka yeah Asaka but ya enim ho no de ma ko say wa friend just ya doc Asaka Asaka kwawu Asaka and osanso ye taxi driver Sompa FM utie ye papa won fa Sompa FM 106.5 FM eni agro eti be obi ya osanso ye teacher ni osanso ye taxi driver and ye find multiple streams of income that be be di hu nkomo wo ye ha to je ha no waje ha won kire ne da enti wonya double income and fantastic morning so obrimponde amaye wasan wie nana Kofi Saviola de no maka de amount eti we ye greetings ya omanfo de obi so greetings bia dem fan so na fe ye matie fo kwan no ohine na na so ye na no wase anopa bia mensa ohine na mensa ono so anopa bia ya na wo kan ye ho pa nya sem keto jebi ai na birthday so no nko ma me abawa mami fosua abawa Sarah owon kranza Sompa 90.7
ene eye maami Fosua birthday front desk na oye adwuma enti abawa onyankopon nkoso anya wadom ma nkoso ma mpuntuo na oma wona sintintim se due se subontim awrade mu ha hampo da biara da na oma enepa ene sirie enhye wafunu mu ema ene de akwakwaya wawodai awrade mfa so na punu bi emu bi atoto bia na wonfa so na ombie bie enfama happy birthday to you nyame ya adoma ya na matu cake ne dia sendo mobile money why wan kan kire me so anope ya me hu enti yemfa happy birthday ma abawa na mo amudi mo birthdays ahodo ni nyina so SOMPA 106.5 FM Accra SOMPA 106.5 FM Accra Ghana today so ena ya na yede emamwo na yemfa we say so entwam sesi ana apam yentime entoa eso na wo hwe eyema me ba kon so no so ha say no ma yemfa happy birthday ma no Mrs. Rosina Owusu Echan Mrs. Rosina Owusu Echan wono so ewo Italy wey everyone kasa wonua ba Madam Janet Damprane wono ewo eye Christian Service University accounts officer wo say yensre nyamepa enfama erade eboso ntomu so na oma enipa nyina so enya wo chefo oma nkwatenti abedi amen na wonso oleba na se wo breso aba no obetimi aba betwa so do papa no abusua ni nyina na show happy birthday onyankopon enhira wo pi wie ene apam ebraso yematie fomrem se yenkwan yentimi ntina ha na yemfa Ghana today nkwama se Ghana fo omusu tie wachichiri benchaye no omusu timi bam omu ahoma no kra nso oma badada mame mona oma ba foforo no o se sompa na wotwe bia listeners foforo be ka anya na wotwe bia mpo da bia la foforo ba eti 0260 196064 0260 196064 and 0260 196065 0260 196065 eti yemfa di odi kan Hello, Auntie Akusua, good morning. Good morning, Bemen. I'm a patron from San Free. Auntie Akusua Nana K Wenchi. Nana K Wenchi Sumpa, Yankwe. Yadamasi, Auntie Akusua Edna, Moye Edison Ghana, Metia Pam, and a five. Na Auntie Akusua, my friend, my main fancy, my honorable bright see free Kumi, Yamia Aduma, MPP 19th of this month, Delegates Congress in Bebaso University of Ghana, Legon. Now, honorable bright see free committee, if I need mesre. MPP delegates for you say Brenny Dune to Abana, Yantoma Papa no man, National Affairs Vice Chairman, no one is ready who the Bama MPP party no afan in Timapa, Eddie Afra, Afra Chamala Tuba when she OTM pa, also by when she MPP coins as chairman, a chairman, Alaji Jabro, one also Eba. Antakusha, Yana Nagra die. Once a winner may see us in one. A yadishna de ma, Yenuan Bimukumano ma, one more sorry. Most the TV station so our mode year no more be NSM factor. SOMPA FM. Because okay, Sika or mode fast jelly Nanagra that according to Nikruna. And yes, or could you be the edge the Sika DBO? Just 450 Ghana cedis pill. Enti or more multi TV should that be out so that for Webra Beji we Misha. Now, Miss Ressa or more bar Mombra, Sa Bonomantam, attachment. In the TV station also, album was a touchment. Subin so, I wish browse see our memo scheme memory. Or more the Sam Bruno Sam for a chance. Into your best as a NCA and a national communication for no, or more money because TV stations will break with digital station and so on. Near some part for Modimu TV station, you know, and yet you know more day. Azan and a chronon corner la Sula Lanquano more day. The best as a NCA and a can say for a moment when you come, Nasa, a trough for D4 or concern for Malam for being good TV stations, no, one kilometer for floor, and for my baby at Goso. And I could shout upon me by and I may was Maka, Damasi. Mate Medase, Yam Fabio, also 0260 196064 and 0260 196065. Hello. Hello. Me patron from San Free. Eja Koni Muniana. Where SOMPA Akotia 5 p.m. Oh, we are 5 p.m. Yeah. 5 p.m. Young quiet you. Minaba, Mubetana, Media, or Sompano, maintain cake, which is a bone with the room. Trotomu, Kadi, Mudi, Quasama, Kidi, or Drediana, the Shadow Bench of Rubber. But of a machine to or Sompaman, also Sompano, saying with you 106.5. So, yeah, the Bois or Sompa, 2 man or Sompano to me. Akole ni matere na ekisi iti
ni so media me de ye dance pa se ba bia bedru bia mo bo ho dawuro na wotena ka mu anu ama taxi driver na wo de ahyem ye dance ye ni so bebre ye tie wa dwenche ye ba sere okuta to apropa minister Japan to only US sponsor community de common see ya omane mu no ye pa ye nkra ye wu yasin na US for the ye nye omanya wọ́n kasa yẹ ta abúlé odi agọ́nà wọ́n di ọ̀sùn bẹ tó so a náà ẹ̀sán ẹ̀bẹ̀tìyẹn akwetire. SOMPA FM. ní abáyé baako ẹ̀sán tẹ̀lé máa jẹ́ ẹsẹ̀ ọ̀sùnpáfọ̀ nbó kẹ́ntì máa yẹ ní sẹ́ wọ́n ti dọ́là yẹ kẹ́ntì ẹni èkìrì bẹ́ẹ̀ tó kọ́ Bank of Ghana dọ́là ẹni wọ́ ǹjẹ́ bẹ́ẹ̀ kẹ́tọ́ sẹ́ wọ́n ẹni ti kọ́ àbọ̀tí wọn so a dọ́là yẹ tó tìbísí ní èkìrì nti kòtí kọ́dà nkọ́dà yẹ̀hún yẹ kọ yẹ sẹrẹ mu yẹ tiri ma ye yẹn ti a kọ Bank of Ghana wunya dollar ati wọn mu ma ti o sẹ kọ aboti nkyɛn aboti nso yɛ tɔɔti yɛ tiri bye medamase paa. yo medase paa me nso medase 0260196064 0260196065 hello. Yeah, hello, Auntie Akosia, good morning. Good morning. Auntie Akosia, Mpacho, ODS, you be doing to yo afunka semsumpa yankwaye. Auntie Akosia, na wase na menchia osonko kwanso kra wadwuma mo ye de boa Ghana man. Na Auntie Akosia me de nchia sonko kwa ma you rebi e fe no title global enche nyame adman PP delegate be chele ni munyawa na be national organizer de man PP amaniku. Auntie Akosia kra mpese me kan ye se na Ghana mra no wo mu se amamre wo odie. Nanso so emra no entimi ma enti amamre no efa ba bia ha ye no kwa because he mean say emre bia na ye fa bi female genital mutilation. Bemena. Oh, Kafra 0260196064 0260196065. Hello. Me ba try from say na free here. Oba hima anapanya mi asuru de enka onso. Where well near Bema, Nana Amuakua, Mekasi Esuboy, Ayensu on the constituency. Ayensu on the constituency, Esuboy, Sompa, Yankway. MP. About Tampa, I do. I see you are. Miniaba. Ye mammy, Agrada Asemno. You did say, Moya, Manti, as a Asem, Hamopa. Mesamo, Kuma Agrada Asemna, our Hodam, I have too much that. Because the Nipa. And never got us and so aqua of how be aqua and steer. In fact, a more them because of Barbesia, one who's the one who need a Badaya Emma or Yonko of Bar, another who need a Badayama or Yonko need past them. Now, Fafakadam so a boom, a jum, secret boom, seminum, Uniaba, a moya. It is a Agrada could them 5 years. Agrada could them 5 years. I can't order more than 30 years because when 12 years, I mean, for the 7th, and my family to come for their fiancé. The major of their fiancé, I got down who says them to you. Jeffrey Agrada, our half, can name a Jeffrey amount for the ordinance at the amount for the pedal and then over them 5 years, 15 years. The money humble breeze, was going to be the more yaw. Say, I said. Oh, Suma Agrada said, why or you the part no hold them was yet. Oh, yeah, no, and yet, and if I'm born some Mimusama infants and in Sabon for 3 years. Mate Nyaminson Town, Yamfa 0260196064 na 0260196065. Hello. Hello, Mr. Bemena, me patch from and free. I really only have been my Otu, that's the driver. That's a free cry. Ayo, because a free cry. Otu, young. But I can't person the kind of Yemi Anomo, Palana, yes, almost now. I need see a Biabra or more ye chom who you see or more called dead day. You who yan a second no a buagufom. Nipa 4 or more. Nipa 4. I'm not, I think I could tell me who do Menam Sasano, Name call Taisa, me who use. I'm not to answer you. And I'm a phone to pick up me inside. You have a condition on the team. And on the day, and Pala, there's a fight. So go back at him.
ɛna nti na mi bisa na wo sɛ nti no maame fo nkwala ikɔ mo de mo tratra mo na so anke yi ana na sɛ pick up na bi si na ne bufu a nti mo maame fo ya mo te pick up ni sɛ na nkwala ne ɛte abonti nti ni na da to nkwala yi anda ko sa asa mi ya yɛ sɛ asa awofo yɛ ya feri yɛ ntete ya de ma ya ba ya feri ni de me ka sɛ ya feri ntete no because okay, but when it is come, and near my own ya, anti happy. When I'm come, I can never be a babu yet. The way I'm not telling my baba when you are Baba. I'm so I never be a way happy. Mammy, no, can Matthias, yeah, babu need to make a summer. I hope for the young to say, 19 was there. Maybe a ma other reaction, you know. I want to see that there are some young money here. Matthias, menso me da CP, nyame nhyira wo na nso taxi driver watena wo car mu nyame ma wonya adwuma bebre. Hello 0260 hello good morning. Oh wo bana wan kasantemu a ye be yiwako. Good morning. Hello, good morning. Good morning. Me patcho froze and afre free. Ah, intra mi busa se je ni mo fan ko barrier. Na menchia wo na no pa wo djuma pa wo bo. Ya dasi. Na menchia honorable doctor. Na ye tie sompa. Na menchia honorable kankam David. Na menchia Haji Asafia. Yo, the American yan I start to do as me am okay. In fact, how many I can't tell you that I got that we you, I got that you. I got that I have it. How about the child for 15 years? Oh, I'm more my women or more as I am, but to move on almost that much in room. And this idea, and you said, oh man, in my chin, you grab would you have a part of what you bring this year? Bye bye. Yo, me da se agya ni mo ye da se. Ye fam yenu na ya sorry so hello. Yeah, hello Auntie Akosia mpacho OBS ni na masen abai. OBS ye nkwai. Aha, Auntie Akosia kan pese na me kan se tena bi wete yesi wo ye tutu wo adwabo bi ase aka obi na ni efra aka obi wo free mu wo prayer wa yesi no. In fact, ade a awre na sefem. Esan se men kai busuafo ya men kai yenu akofia do ma yawo. Saa nneɛma yi bia na yɛ tutu atuo edwaba ase ko kan ne enne ama sebe nyame ayɛ na dom a ɔno mpo de nyame adom ne ho atɔ no yɛate ba ko mienu miɛnsa a ɛse bimbila nso so bi asie yɛbɛsrɛ mpanifo mfo ɔno na yɛnti fam na yɛnanom a wɔn yɛ adwabɔ saa nneɛma yɛ tutuo no yɛnhu baabi yɛbɛtutuo no de afa yɛnhu kwan yɛfa so a yɛbɛyɛ no na asɛ afata abɔ yɛn nipa ho bɛsan sɛ nipa na yɛsom wɔ ande akosua mɛda wase wo nyame nya adwuma Mate menso me danse memfa de otoso hello 0260 196064 and 0260 196065 0260 196065 0260 196064 hello good morning. I'm Jacob. Good morning. Me patcho froze and afre free here. Patcho me dey kwaku e bam ka safri kwashima. Yo, kwaku yentie we. Anope me bom about need man apa amoye ma amagana. Me ka ne betu fa akọ yewu to force na bobo ano. Ejuma ko cheso ni yesi secondary school wa na wa be say o say afi we die. Yento abane fama na secondary school ni ya shase no. Ba wa be from am ye secondary say akan rem. Ntin class obona de be say na me kai no. Yewu ate force ejuma ko cheso for na yes so secondary school na so be so emu. Yes no. Da home nti wa ba power this month ni yehu hwe afi ye kwan so fiti so eduro ma akoko so eduro e kwan ne nye eno so na abeten bo so eduma for tisofo de ye nto aba mamo nti afi ye da ne ye nsa no mam kotokoro na de bre na afi ye da ne ye nsa e de ma nti esro secondary school ni ye kwan na abese bo no ye pa chewa bisumai kakra meka no medase ye dance when ye di wo twato ye dance pi Ghana today eno no yemfa happy birthday emma mentor adwura hene yenu ya bema kwame agye ne muboaten na na akotoko kokoto uyo na na kokoto
awo Otek FM me say wo say wo mentor so panyina you look up to him obi a wo hwe no usua no wasanso ye adwira hene ye fa ne berima osehwe de a wo toso mienu wo so ono ne wo hene wo ye hene pompa unhu ne so ohene da eti yenua berima kwame agene mboaten nana kokoto awo Otek FM eyenchia na wo se wo de ma adwira hene berima osehwe de a wo toso mienu nyame nhira wo ne wonya wo kese na wo manfre ne munyamo enkwa ne munyamo stories esisi Ghana weekend yi mu no hene yire ebi awreho bebre ni titu se wo hye akoda yi a wawu a ya baby die ye no so nkrofo nan na wo hye se etimu hye SOMPA FM Facebook pa wo hye se de ni pa se de ka ni si hye fom omo mutimi piepie kura de omu nyomu ti didi mo obi be se the ties are waving God the ties ni him Jesus Christ o ti omu ni o na utimi so manum bi esi bi abobo ene esi omo bansu hwehwade hwese no si take am na wa hwe driver na wa hu na soma de no na ai red driver yes so we call na u be share Facebook na be hwese de enkoda yi ka ne se de omu sitimu a 4 asa de omu nkwan ko twa so na yiye su biem kobi ene de oka ho oyo hema papa bi oko do ya baby ya baby yo hema beso no nkwa beko ya di tresi oyo sa ya di tre na esi ya sorry so ya de hwe na de oka ka no hwe na me ka red driver na so ma de hwe they say who tend to be odisi wo who say wa num bi who baby a who be apam yen sorry kwai na omofa godie hu nsem no emra ebo no wotwea na prophet Dr. Odro first service no na ya chance ekosi nondu wie ya na apostle Frank osay Victory Charismatic Chapel na ono susu de nyame asema brai efi nondu ekosi nondu apemu ya wie na afa de enwumpa edi ahwo adane wa kopim se premu beto edi prem to braka se ebu emu ohwam edi baba beso mo SOMPA 106.5 FM ye wie ya na mo bransam ye obi ansam so atena se mo bransam wie ya na for God and country Professor Abuchi ono so ne dom atena se edi amonyosam eye social political show na waka ne nyina bom edi asom ye omo wie ya na hot bite so na wo mo asom nti wo rabo atene ne dom ene ne producers be yadwuma ne yasa de hot bite no so aba hot bite wie ya na third service Professor prophet mango day or the third service aba or the third service no wie ya na fe ya toatoa so a abomodwom na ebo no du pesida fo the bomo ye no nkro sida no nkro pepepe na wo mo so asom sida fo so mu a ewie ye no a na fe no du ba na abomo no du ba our of hope beba evangelist boating we say na no hu no all night na say evangelist boating ebeba be som from 10 to 11 from 10 to 11 now evangelist boating from 10 to 11 now waba wonu so wie ye no a na ye the last service so ye the abremo last service no so no sofu solo no ono so atuom na esafo kantanka se menyende ya no bibi ho no pesa me kana was na say de who see bright no in fact and what tower ha that be what blue and black and special blue and black that be all bright and that be in the spirit together and that the broso abroso many matter and Ransford for yeto so na ha de man comment ono ne black no ewa animu na me black na e inside and maybe the other belt na kakra inside and me doba I was so many it and we were in the spirit it is sorry so near the tip of sports no ya de aba akosua je work de boati esum koso ti SOMPA 106.5 FM Accra edam nyina ase. This is our own, let's cherish our own. Pepsodent cavity protection. This advert is FDA approved.
This is our own, let's cherish our own. Ghana Premier League is back again. I say this is our own, let's cherish our own division. SOMPA 106.5 area 7:45 a.m. and I'm a patroya tenase nano pay near tenase juada says sanu anaja say yama good morning yama good spirit in what media kwa ye dwumanwa na sa secure sanitary pad no me patroni kwansa wo kwa wabre bi betumi apa wo da biara sanse nsuo ne toto wo banso dia wo bra ne basa no a wo nya secure sanitary pad no tumi dia di wakagiremu anopa wi ne numre na tumi apa wo ba ye papa ya cha se anya semketo ma na when ye pad soronko a cha se wo be bia da wo bebo bia no wankasa wo tumi wo se wo feel secure tankasa sanse wenu ensuo to awia bo cha se bibia no won me be liki afa ho na secure nko na wo tumi bo ebra wo sha tare fita enti we ye secure sanitary pad schools a wo do ma bata no mo a cha se mo mana sha se anya finhia ne dum yensa de ko na wo mo bra no wo ma sha se a wo mo menstruate no me pacho sha se wo ko school no a na wo de secure sanitary pad no enso atumi a share bag im no de asiesie no ho sanse we no yade betumi aboa ne ye papa cha se anya semketo ma na ma me fanto ani mo se medimafo herbal center doctor say what the mera na na ye na dwuma what the time beto yade no so ya cha se yade no bedwane se hum ya ensa so mabie mukura na ma me fanto ani se stroke yade na hawo analysis yade wa poso na ye ya diabetes esichire yade no me pacho no ani medimafo herbal center se obeko na doctor the time ato yade no so ni nyina betu se hum enso to media free one more cha se nya sam keto makura no so oba ne be ma mo pa wo no eno ani medimafo herbal center winim se wo kwa kra wo pokua se mayira ana kuma senso me pacho ma me front wani mo se wo bua kwa gogo no mo a wani government hospital no ana me pacho di hwani mo ana se government school no na bibia ni afra na homa no e wo 0244 774282 0244 774282 and 0500 727215 na me pacho woni Dr. Time da so enso ntumi ni nkomo na nano pe mi ame ne wadi ahia no me pacho midin ane akosua ajewa akwade boaten wonim se nana safo kantaka bema ba wo bomichi dom ye nya samketo makura enti enano pe no ye bekọ ne patupa near the sports no so timi aba somwa na je se eno da na nya samketo ma ewo Accra Sports Stadium ne ye bewura mu nsemu na mo mamefa transfer no emu sansam kakra ntimi mama somo na me pato mamefa nto wani mo sankomodie bi guso da ya ekoso between Krabia Kumasi Asante Kotoko and after Samatas 1996 ya chesa nya semketo makura wunim sa branch ya wosina kan adema Samatas and di and Lord Hilary Adabono a branch ya komodie guso
DADAA AKOSUA Sakura Bia Kumasi Asante Kotoko won betumi ato branch na na season no won so tumi aba be sina kan e dia makura Bia Kumasi Asante Kotoko a chesanya sanketo ama na me pato per report ametetie ene se sika Asante Kotoko ani abre se won betumi atua dia masamates no eye 200,000 Ghana cedis a se bre by next week die na won ma tua sika ni mo 150,000 Ghana cedis ya chesanya sanketo ama na we 3-year deal ana chese one more sign entia branch Lord Larry Adabono nyame ya atoma na season ekwa bia so no wo betumi asina kan e dia makro Bia Kumasi Asante Kotoko me patona no pay ye jejemu sansam enso tumi dia ma tiefo na wonim se eno da na nya asem keto ama ewo Accra Sports Stadium e branch as a 2025 presidential cup no me patcho tumi pass won kramantemo wonim se kro Bia Kumasi Asante Kotoko me patcho wo mo fa bus ebebo wo mo ball e tia the glorious house of Fokwa just a ball no mu ohie papa ebi muso beka se Real Madrid ne Barcelona ana just say enra na won musi wo makan sanse na mu ohye na just wo bia beso be makwan ama ne yonko atumi di atena enso atuni die mu na me patcho bre ye se ball no ase no Mame fantu anim say on the 24th minute no ana branch and D and Hamza Iza winim say a branch here when the first goal edema the glorious house of Foka chesana nya sem ketuama enjinan kanu obi anim say anya hwekura na house betumi age ball no na chese 2 min one matumi age edia si wo na so mame fantu anim say on the 53rd minute no ana branch and D and Kwame Poku me pacha wano atwatena enso atumi di match say akura Bia Kumasi Asante Kotoko na nya sanketo na after say a branch Kwame Poku wo baba shot na no enso atumi di amakura Bia Kumasi Asante Kotoko no na 52nd minute no a branch Kunadu Yadom na wano hye on goal adia ma say kura Bia Kumasi Asante Kotoko enioma nyina da enso atumi akoye dia ma won mo enti after the game no wonim say Asante Kotoko every behind etumi baba to atena no mienu e match say the glorious house of folk no e baba ye 1 ya say e ye 2-1 wo hono mu a na nya sanketo amachi after the game Asante Kotoko ana presidential cup no me pacho mame fanto animo say wo mutumi wini ye na woko the glorious house of folk popo kwori mu a owura didi dramani wonim say one head coach papa no kra no chese nanse ye mu no mo veli no etina chese e ye hard man no say kwa bia so no wo so mutumi wini na so after the game no nyoma shadan koye na panyi pan nya kwanya ene central for dinkomo amana assessment no wono so chirem sei. It's part of the industry at a time when we're controlling and then we lost a key player and then it was difficult to reshuffle and then they took the chance clearly. SOMPA Sports. No, I think the injury maybe was a force majeure and then also to serve as the right purpose to have more players having a chance to play and then we are in a progressive process and so we expect that anyone who has the opportunity can do it. But I'm very, very impressed with the composition and the executions. It's early days yet. There's a lot to put in. There's a lot that we have done. There's a lot that we'll put in and I believe that we'll get there. With this crop of players, with some small adjustments, we should be there. I will share why are you running did Dramani ya one your head coach at the glorious house of folk and I'm a patro ya turning cano na wouldn't say goalkeeper ya just one no done in our demo at the glorious house of folk no aya branch and dean and a Benjamin Asarina and run will be a shanimu quine sanka branch and anya recron bet me about demo now so nantiana such as a branch no when you're not a current and no one to me a ma ama messina kai and from the glorious house of folk just no owura did Dramani e was so kasa fa ho esa da supporters na se wo da won masepa se enom do machitaye ebre wo mo. I think that every player is very, very important. He's the number one. He's the national team goalkeeper, and so we wish to have everyone. But I think that Soaib, gave a very good account of himself. We love them so much. We love them for coming, and I think that we want to see more of this. We'll come out with very good performances. We'll come out with very good energy and effort. I think that we were all satisfied with what they did. I will show where you run did Dramani and I'm a patro ya turning can I boramu our crop ya Kumasi Asante Kotoko Bobo Kwanimua when say IMC chairman I nana penkrana papa nya kwanya and central for dinkomo after Sakotoko one more ewiniye. Very proud. I can tell you I don't know how I'm feeling within myself and it was good. I came to you yesterday in the night
SOMPA FM. Thank you for SOMPA Sports. And as I promised you yesterday, you will hear from me in your accounts. I was young, just away, and a cry free water brand and up and cry. What was our boys in our dressing room? No, and I'm a patch of one of the cacra. Etime to us now, Ora Abdul Karim Zito. Me patch of Mamma Fanto anymore. Sakura Bia Kumasia Santa Cotocobocono. Papa Wyan Neo Coach Awadano. Now Penny Pania Quinian Central for Dincomo after the game. No, and was a rare woman to me, a woman da. Now Wamukra Bra Wamofa Basia. Now Wamoba Crano. Nessa Wamuchim. Nyame yatuma kwa bia so e wasa cap no mutumeje no mo de comments ya kwa kire wotumfo sanse wo hwem na last season no na won mo hwe ni mu se Ghana Premier League title no won betumi age ase wo na so na nkoye enti na ba no wo ba no de no mu nim se won betumi awini. The plan is to come to win before a game. This is SOMPA. So when I sat down, I saw that no, we should go for the second cup this year. Because we had wanted to go in for the league and we couldn't. So now let's specify our supporters with the President Cup. And remember, be the second time I won the President Cup with Kotoko against us. So it was mentality. You saw the way we came into the second half. It was far better than the first half. And I'm very happy that we won. I was your way, Elio Ranidi, and Abdul Karim Zito, and I'm a patria turning Kanamayan Phantom, Sasson 1969, no, me patria winning set presidential cup, no, Wupetima, 1 margin to drop pa, Nasa Yakura Pia Kumasia Santa Kotoko, and since 1969, no, me patria 1 more to Miagia, Abapim Sasana, Mamma Phantom anymore, say 1 margin Makuma Naya, Jasadona Kakwaya free wapa, winning some 1973, no, woman and I champion. 1984 one more day 2004 2005 woman sa Jesse woman aso na me pacho mame fanto anymore sa 2008 no kurabia Kumasi Santa Kotoko asa the presidential cup no a na nyansa nketo makura winim sa 2016 and 2017 woman sa baba jay and 2019 one more day enti enadia no mekira enrade kwaso no na jese na nyansa nketo ma eno na toso makuma konanya kurabia Kumasi Santa Kotoko one much may win at the champions our the presidential cup anymore me pato yeje jemusam and such media match here for na another after the game no na just na nyasam keto ma wo park no stansenra no we hwem ani papa ye kobo dompem no just Real Madrid na Barcelona kra na ebo a ankadi panko park sa na ebra game no ko na wie no me pato ye no supporters ni bi enso di nkomo. SOMPA FM. SOMPA Sports. SOMPA FM. What's the player? I'm going to penalty. I'm going to 2-1. SOMPA FM. SOMPA Sports. You know better here. I am a the house team media, Yantiasia, House of Cry, Machine, near Shakotoko Debia. Did the Bramani, defender, what did I trade mount? Our cover trade, was my uniform. This is SOMPA FM. SOMPA Sports. What did I trade mount? Or come, what's my uniform? That's them. I'm going to me, my and I said, I got a pass out 5 times. I didn't see a gun. And I'm asking, maybe who need before the SOMPA Sports. Interview, we make sure Kotoko was going to win. There is no way Kotoko will come all the way from Kumasi and Belusi. SOMPA FM. We won FA Cup. Until now, what I try say, yeah, the last time I has been kind the last time I had boy. They should have done this with a different team. Us is like our junior brothers. This is SOMPA Sports. So yes, she 4 posts and 4 corners and now future walker. We'll still beat us. And they should have known better. This is a trophy signed by the president. When you're disposable couple, we don't play. We don't play when it comes to things like this. So they should go and come back. We are 9 times winners. Whenever or wherever we meet us, we are still going to beat them.
Thank you. Ano just I don't know a bisu na biso serenti ano da fans no ana me pato yete woman kano say woman chire mu no na just na nya sanketo amakura na wonim say ano after the game no run din ani ye Kofi Adams one na sports minister e wo ma Ghana mu na me pato papa nya kwanya e ko dressing room one mo ne boys no enso tumi kokodin ko ma just na nya sanketo ama wonim say papa no akasa no wo ye die hard fan e de makura bia kumasi asante kotoko enjem no bro kwodru ye no me patrol po modia e donate 10,000 Ghana cedis and my players no a just wo wie no wo kire such as wo mota won mo chipa se bibia mu a kura bia kumasi asante kotoko sports ministry no ebeboa. This evening I'm wearing two hats. But one hat I'll put it aside. I'm not here as the Minister for Sports and Recreation, but I'm here as a fan of Kotoko. I have finished my ministerial role, so I've come here as part of the club to engage you and for you to know that you have a lot of people behind you. You are not alone. You gave us joy today. You did one at the University of Ghana Stadium not too long ago, and you have repeated another in Accra. It shows your strength. Your comeback today is so solid. I was telling the regional minister as we sat there with the president that this game was going to produce 3 goals and that all the goals will enter at the net to the independent side and not at the other net. When we entered the first half and it was 1-0 against us, I told him we were winning. SOMPA Sports. That was what I told him, and it happened. But you made it. Your comeback was strong. It tells you that the continent that we are going to, when we go with this kind of spirit, we will conquer everything. Yes. This is just the beginning. We have the potential to rise again. And I can tell you, the celebration you are getting, you will get even more of it. So let this be Muma Eye Ashashe not to have to the continental level. We will all be there to support you. You are not alone. You are not going to be alone. We will take particular interest. What we have to do that is humanly possible, we will do. So listen to your technical team, listen to the management, and let's see how together, the playing body, together we can help raise our club again. You've done very well, and we can only applaud you for what is doing. I was your way, I cry a free whopper. Yata say yata more, and so to me, dear here for the farmer and a to be, and so to me, mom, not as a young source not systematic. Ne ne crofo enso timi mama to aso na se enroda club world cup quarter finals no me pato mama fanto anim se enro kakra enso timi ko so na PSG wo ne Bayern Munich enso timi ko kosi akama PSG she 2 Bayern Munich antumi antibi eno ne kakra ye free wapa wunim se Real Madrid boboko no me pato wani Borussia Dortmund enso timi ko kosi akama after the game no 5 goals ne tumi pie free mo ba ye me pato mama fanto animo se Real Madrid she 3 Emma Borussia Dortmund no me pato wamba ba timu 2 a ekoya 3-2 wo ho me pato ne kakra tese na free mo ba ye jeje mu sansam enso tumi dia ma tiefo wo ye club world cup no me pato mu sansam enso no was just our own. Let's cherish our own. Na me dima for about center. One for time on to ya de so. Na fe secure sanitary pad no so. One soon to me don't pow pa. When san na safo kan tanka bema pa yes. One on a drum na be a tise no a. Wa dia ma na sam no. Enso to me de banana brana kwatia ye. It was ya de senior sore konya so. Na me pato dwumadie ye to so no. Enso to me mra wa kwamwa na se na no. Kase ye betie awurade asem. Ama nyoma nyina da to me akoye be pato bitin. Enfonso bebre o mkata o motro bae. O my edika 19 polling stations amoka. O say on the county e 19 polling stations say presiding officers o work polling station o man verify ye scan copies any documents e dey buy. O my say bi wo dey etie for amutse. Say presiding officers for am verifier. How many verifier my electoral commission did to me be katre no. Ma so ati question ase. Matias here. Na tosu mienu. Yenya before so meka 19 na ka 3 polling stations. And MPP for NDC for yenya nim se ho de yenya coalition. Sekaka okoye rerana seka 3 polling stations ese no so ka ho meboa. Enu mo mun ka ho. Eno koye 2 pen e ka ho. Ba ko e ka Gloryland Hotel Odoko en ka ho. So my question ebusa ne say enti sa Gloryland no
da be na electoral commission ko collation onya figure ene de enka 19 no it means omo ye nyina ye afterthought say be omo ndina nko achinti omo ntimi anfa sa 3 police station ni nyina nka omo de 2 pen aka baako omo ya apart from that yes I some videos are side officers no omo ka say omo ntimi verify ebi to omo verify a pin sheet no ene nyina no na yes some no omo kan no kure enimu sa ne kwa bia nim sa na si omo de emi ya ne say na say the same one say Oma Osha ye to abaniwi Ablekumanov on say ballot box is school bia obi no charge atum so o ye video me boa o say who say basa ne penche na question go for say pin sheet ni nyina no nyina be ebe see nyina end this for na yes ade okay do my kasabio ki akoto abana NDC for na edim kunum na more pin sheet a Ghana police for Emma Bambo enko eto so biem se NDC for said the pin sheet omoko say no omo pin sheet omo ho se NDC for edim kunum a omo pin sheet na e fa because o man say party bi akọ abatu a electoral commission am copy of the pin sheet yeah dear no o man before MPP about collation center bia no unim de ye yes can ye pin sheet nya